Sungtini sini student rock file sungtini sini travel welfare ni Directorate Malai Kha sungtini five angke sini stipend scholarship problem ni bagai sung file mani angke sung bigoto 3 din dore 3 days dore sung oro tini file tongayo sini student of back depriving za obonoti and sini Directorate Malai Kha bosaw norok deprive tang di hinai ketap main hingke borok sai rohoro kabang student total 23,000 above 24 something over high 24,000 something student absu jorate scholarship manya ko over hinsa ke borok saw within 1 month bising borok try khaine in sautai ko try khai dong sautai ke borok saw te kisa sini oro department hoite mane tribal welfare department hoite sini officer sing roha kamo karon sini all lockdown ni karone sing daily rohor me yang dong kha abok saw fresh student jara scholarship ni 11,625 jona tabsu jorati borok aboniti pending lai dong kha ke daily wo borok tabuk jorati demand khai tongo direct niko 28 crore oba hai kai borok package sanction hoi tong ta ke tini te kisa box gajar gramin bank ni jar problem ngi tongai ro gramin bank ni problem ngi tongai rong ke 750 borok report dikha 750 o borok tini chairman gramin bank ni chairman borok letter already hokain sawo ke aron bisingo jara gramin bank ni problem tongai ro clarification ng thangan in sawo ke tekisha sawo website obo jo tori rijanga gramin bank wain sa data saya 1 month bising mai kena rogo sedang kesawar deknya 1 month bising mai ke sengamo decision klaine seng kotor sawapon thangai mano ke tekisa sini joint director sini sir joint director sir S. Sen ni
बिनि phone number जों तुइ फैके जों जतन स्टुडेन्ट आव रिरोना बबाय फाइनाय next week नि Monday वो बबाय contact खाइदि हिन सावता अनि बुंके सुशांत रिपर्मा কোনো মঠা আইডেন্টিফাই নাই স্টুডেন্ট हा তিনিও জায়গা পাইবেন না স্টুডেন্ট আইডেন্টিফাই না কোনো মঠা হইতে जों कुनो अर्गेनाइजेशन होइते जों स्टुडेन्ट only स्टुडेन्ट होइते जों फाइ